no lokanikara tiulikina don rau tulsungul kavitu na dorvo no nelewa le ni nanda mataivalu rapo kita vitu kan na wuli dokvata ni matanitu ena Pasifika ka ole skovir sare vika uno ra wuli vale tu kena wuli tatango magi tu kena o maru ta wole ni orle rei vira na lakatanga gole wandi ta kena na biba sa so balatana wa torda ta ki di rauka wa tawanga kena wa wina ta iwanga ena Pasifika mena mai tiko viti dua mai lutoka kan dua suwa goe sarani na mai wa nui taka kena na wa winakataki ni petrol boat todo ko wa taki tunga na Pasifika sarani na lelevu viti misava ngai viti o de Australia misava ngai viti na kena na repair maintenance ona vikango na buke le na bolo vai lavo ni no do no ka na lelevu talanga vi na tumura jimengo na wali sui talama ina kilaka wa tawanga skills and the clan ya ndo tiko na wono tawanga mai walu sanduna kana lelevu ni zanga kai tukina ora sa talanga na sa tosto sa ga eran li waita vi wono tandiso na ono mai o tikina na tawanga kena wa vina taiwanga na mai walu lutu sung sa talanga na skills ya ka vina ka timena wa mulu tale sarto te uchu kino na university ni Nandonua Fiji National University wakakina orto na vi bono ni wuli tale so wakatorda taki na kila ni raka malatana kukumea na karani wanda taki kena tawanga kena wa vina taiwanga and dona kai wandita mai Australia na veiwekani tamana na vi watora taki ramba na ngonsala na ta ikokawa na sea walls na vi kakero le tomani na kena vi sekitaki ena nonglako e va diloi toka va le waito lelevu e vortone toni visanga na livni lavo e vanga taki na overseas travel tu kau tak mai de tamakitu na Facebook page ia na la ko ai ndo na I do live kau dikina e ni la no ngande ka live na ka rota me kino viti me va causa tu entra na vivo torre ta gira ramba ke na non ra vogandi ta tu na non vivo kan viti vo una tu na bula sautu ni ve maliwai ni matanitu Australia vata ke viti